Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Home Minister pulal chamlen an thenamram atanga sahimna zonga Mizorama ronral tlante sarkarin thei topa lo en kolatuma ti theero atam lo hle ati Nimin Assembly budget session azona paruk chhana ni private member resolution pani soi hovin lungrol takapom ani Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya chon rampuma COVID-19 vaccine pek be puithak ani awangin mishing maktadoi thum le point pali nuna chan ani thuwa soi German Chancellor Olaf Scholz chuan voin hian ni hni cham turin India aron tlo don Home Minister pulal cham le nan thenomram atanga sahimna zonga Mizorama ronral tlante sarkarin thei to palo en kolatuma sarkar pachetak ani awangin ti theero atam lo hle ati Nimin Assembly sesona private members resolution soi hona he thui sein Home Minister chuan mani in le lo tlan chana mundanga kal angai hi ra tlante an khong ethak ema Mizo mi pui ko shan NGO le zirlai pol ba ka mi sang sangin nasa takin ra tlante an tran puya voin thlangin an chen na te po du thu sam ni lo ma se an ein la invezel theya alomom hle ani ati Home Minister chuan Mizorama district som khata ral tlan anom kim veka sarkar sin se dan chuan an vain mi singthum sang khat somnga an ni relief camp za somrupani siam ani relief camp omlo inlu ale chungte ina anom boka ID card te po siam sak an ni ati ral tlan zinga no pongten sikul an kaldan turte ngai tu ani thule zirlai bu te thlangin sarkarin arwa man sak thu te Mizoram sarkar chon ral tlan te cheng noi zathum samret pali velin atan pui to thu te soim resolution anom khomna mun big bo chani ro seti ero chuan sarkar mo phurna apek len nutuk a hlau thule zolo hong kol abatir hlau thon thu soya atulang zela lo tom hlom chun zanin anma mo te ngai to zel ni se kan ti tia da chu a him tok veo angai thu le hetianga tian I chon ani point apom thu soi ani Chief Minister Puzaram thanga chuan ral tlante chom dol konga sarkar le NGO ten in lungrol takapma an thin chu lom omati thu soya Bangladesh zong thak te chu rambuai lai harsana zong zonga in puiton thinan ni an harsata lomi khwal tu te chu harsana an to lomi khwal ve chu an patani thu soya Burma Mizoram le India rampum angpua in rem taka omtlana in sum don ton te po buai folova silai le rui hloba ka sarkar phalo thil to ruk te omlova thataka omtlan thena tur pathian in rem alarot angti chu an ngai to na ni thu soya resolution cholom omati thule pom ngai thati thu soi ani Nimin Assembly budget session hian zona paruk chhana ni private member resolution pani soi hovin lungrol takapom ani Nimin private member resolution house soi ho masak zo Aizawl South 2 bill to MLA pulal chuan thanga ZPM member podlu kongpui thale building tha kan e theinan tun aya ulukin na tho ni ro se ti ani PWD changtu chief minister tiamin member pasriten an ngai danan soi hnuwa speaker pulal rin na sailo ka shoin resolution hi pomani don le don bukani pomrem telo tu ma anam no wangin private members resolution hi house in lungrol tekena pom ani nimina ngai to ho tora chop so private members resolution pani na hachek bill to MLA Congress member pulal rin garal te resolution kanram thanam te atanga sahimna zonga ronral kan te hi kan sarkar hian anamna tur siam sakin do takin enkol se khomna tur hun big ngai to sakro se ti po choi hovani House Leader Home Minister le member dangterot angin athu tlemati danglamin kan ram then Myanmar le Bangladesh atanga sahimna zonga kan unaw ral kana local te Mizoram sarkar le Mizoram e puiten thataka kan odong song hi alom kan ti atulang zela lo tuam hlom chum chomim anamna tur le anma mo te ngai tu azal ni se kan ti in lungrol takim housein apom ani private members resolution pom ani hnu hian speaker Pural rin salo chon ashia thechina opposition member resolution pani nikhata pom omsun nia ashia thu soim ramtana thukhat vuwa an tho huna lo momati thu soi ani company lianten an na tho atanga lokna an mu atanga me pui wan tlang ta na athona sum an the chua corporate social responsibility manga nikum November thalung leya lungna le kan sa te ta na athona intina nei mulana kal zela Pai hospital zai ngai lungna mi pasari le an chungten ni ngani khan Chennai thleng damlo te hi Sri Ramachandra Medical Center Chennai admit ngalani athona zain ni anga tamdoina anom manle an enkol na manzong zong athon fekati sak ani don ani heng damlo zai tur te mi pa paruna me chia pakhat ani an ziang no pang ber chu mi pa kum ni ani au pa ber chu mi pa kum som sel panga ani
lung le kho pui chung veng sang sang selem veng lunglon ram thar se thlun bazar veng le na thira tangin mi pakhat theu le rangte khuwa mi pahni te anni heng hmalak na te hi lungle district sarkar ne tu tele Sri Ramachandra Medical Center chena te tangdun buat sai ani Aizawl sub headquarters OME Noya Group OME Piang Thar Nicola Group OME Conference voi khatna chuninga ni zana tangkhan chongtlai khuwa Nicola Hola chanani a zanin hin tia kang conference tu puya hian ramle nam hum halti manani a nimina branch sang atanga palakal khomten Group OME President Pubi Zoram thanga kai shoin Nicola Hola rawan rela an thunga to ho sang zinga an group hom chunga tuin ho hal tura malakte luidung nungcha te uluk zo ka hum hal ni se ti le an huam chunga PMGSOI kong siam te thataka siamani theinan group OME malak ni ro se ti te lungrol takin an poma nimin chokmain khoma khwalen Aizawl DC pusi sila chongkiman OME member ka khom te churam le nam hum halna konga tan sa sa turina fuya PC department Aizawl division amit hiam than chuaten tuina hum hal atul zia an soya nizan palai lomin khoma central OME assistant secretary professor Lalsom Lianan conference thu pui ramle nam hum hal thu pui mangin thu soya champhai forest division DFO pulal du thanan kang mailaka Mizoram benhim atul zia asoibok ani Sir Chief District Disaster Management Authority board sai nimin khan DC conference hola kang mailaka himna chungchang incident hun board sai ni a mithiam ten in lam le ramlam kang theilaka inven dan chang sang zirtir he hun district disaster management authority chairman Sir Chief Borsap Nazuk Kumari chuan kang mai chuak thin wang hian in lama le ram ngo ate ro hlunas taka chanthina ni a he wang hian kang mai laka inven na lam inzirtir war tulati a thal khoro hun alo thlen chole tanta ka wangin me puite zirtina lam le mani mazona malak theina department tinin tran lo las turin so mani he hun NDMNR deputy director Dr. La Rokima Chen ko le Sir Chief Fire and Emergency Services Station Master Purwat le na ten kang mai chwa chan ne inven tur chi sang anzirtira DMNR Sir Chief In Charge Officer SDC PF Lalni Sain Sir Chief District DDMA Malak Dan Tlang Puile District Chunga Chian Thlen Tamdan Tetar Langin Kumsang ni Somni Pat Khan Sir Chief District Mun Som Pakhata Kang Mai Lian Tham Taka Chuaka Nikuma Lian Thamin Achok Lo Thungati a Kang Mai Chuak Thin Chu Machine Ti Chu Zelani Ati Engsena po Lo Thleng Se Rang Taka Mason Ani Theinan Zonal Officer Te Shil Thu Aizawl Tula Ani Shet Pina Lova Malu Lak Mai Hian Sumle Pai Pek Chu Zui Thua Harsana Athen Zel Thina Zonal Officer Te Shet Puinga ya Mala in SDRF Atanga Tan Puina in Pek Ati Ol Sam Thina ni Ati Heuna Hian Sir Chief DDMA member te Head of Office te District Level NGO IO te Sir Chief Kopui Chunga Branch ML Evidence Council tin IO te Antel Ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Nagaland le Meghalaya Assembly in than campaign chona vorto patheng chho meka voin tla campaign hun hi to pang nimin khan BJP shuai tu le Prime Minister Narendra Modi chuan Nagaland le Meghalaya thu soya tura wan tai khoma Prime Minister Modi chuan Meghalaya chu masona chaktak atiam ani in thana tur step pahnia te hian ven himna khau taka kalpui ni in thana tan embo senate peifel to khatto ani Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan rampuma COVID-19 vaccine pek be pui thak ani wangin mihring maktadoi thumle point pali nunna chan ani thu soi nimna Stanford India dialogue session a he thui sein Dr. Mandavia chuan he vaccine pek be pui thak khen chumle pailama po ngong thatak nein US dollar tula ding on som priat point pathum hlo turangai chu hum ani thu soi bok ani German Chancellor Olaf Scholz voin hian ni cham turin India aron tlodona sarkar mi poimole sumdong len engemaw zatin aron troyom don ani Chancellor Scholz hi Rashtrapati Bhavana Apollo lomna hun boss ani dona he bakhan Prime Minister Narendra Modi chuan Chancellor Scholz hi komin rampani inkara thu poimo te an sevel thil thleng te le khovel harsana to mek te an soidu nang he baka hin hroi to pani te hian rampani CEO le sumdong hotu te an kom don bok ani Chancellor Scholz hian President Draupadi Murmu ahmudon bok ani tuntum hi German Chancellor Olaf Scholz hian India aron tlo voi khatna ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Home Minister Pulal Chamlinan thenom ramatanga sahimna zonga Mizoram ronral kante sarkarin the to palo enkolatuma ti theero atamlo hle ati Nimin Assembly budget session zona paruk chanani a private member resolution pani soi hovin lungrol takapom ani Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia chuan rampuma COVID-19
vaccine pek be thak ani awangin mihring maktadu ai thum le point pali nu na chhan ani thu soi German Chancellor Olaf Scholz chuan voin hian ni cham turin India aron tlo don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani